Antena Zagreb. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Milivoj Lulek ovdje, recite mi, jesam dobio ordinaciju? Je doktore. Doktore, jeste vi za uši ovo? Da. Jeste. Evo, ako samo jedan kratki savjet, neću vas puno gnjaviti. Znači, imam veliki problema s hrkanjem. Ali to vam je, doktore, do te mjere, ono što bi se reklo, išao bi najrađe spavati u drugu sobu da se ne čujem. I to mene toliko zna budit, i pogotovo kad sam na leđima i ovako. I sad su mi rekli za ove čepiće. Za uši. Ne razumijem šta vi trebate od mene, ja vas ništa ne razumijem. Pa samo za savjet. Kakve veze imaju čepići s uči sa hrkanjem? Pa slušajte, zato što mene to buka me budi. Aha, pa vi rešite problema, nemojte stavljati čepići u... Ako možete riješiti, ja. Pa da, ali ja sam sad probao s tim čepićima, ali oni mene žuljaju. Pa ko vam je rekao da stavljate čepići? Pa da, ali nisu čepići protiv hrkanja, ne razumijete vi? Ne razumijem ja. Molim? Kako ja ne razumijem? Ma ne, ali krivo sam vama je rekao. Znači, ti čepići nisu meni protiv hrkanja, nego... Pa prijatelju, gledaj, nemam vremena da ja objašnjavam, nisam ja ovdje pravni savjetnik, jel me razumiješ, ja sam kirurg. Trebaš riješiti problem sa hrkanjem, to je devijacija septuma, možda 5 operacija, možda 1, a čepiće ne stavljaju uho i drugo, ne dajem savjete preko telefona, jel me razumiješ? Pa dobro znam, ali ja sam već stavljao, pa neko madić sira i sad to ostalo. Mislim, vi stavljate, ko vam je rekao, nek vam riješi taj problem da stavljate. Mislim, uho se ne stavlja ništa, prijatelju moj. Pa znam, ali protiv buke, pa stavi, pa postoji to za kupu. Pa čuješ, nema vremena, spremam se za operaciju, mislim, izluđujete me, mislim, ja pričam jedno, vi pričate drugo, šta vi sad hoćete, ne razumijem, šta? Pa sir mi je ostao taj komadić u uhu, razumijete? A vama je ostao čep u ovaj... Da. Pa to treba izvući, u čemu je onda problem? Pa to vas pitam. Pa dođite izvučemo, ne znam šta tražite, znači dođite riješiti hrkanje preko telefona. Ma ne, ma zato vas pitam, meni od tih čepići su me žuljeli pa sam stavljao sir. Čepići se uopće ne stavljaju, to je strano tijelo, možete dobiti tako upalu, to je znači bol u medicinu, će žena se tijela baciti s balkona, zbog upale uha. Pa znam, a ja sam zato su onda rekli da je bolje kao komadić sira i sad je to ostalo unutra, pa vas samo pitaš... Pa uho nemoj ništa stavlja, pa neš onda kapulu stavlja, neko će ti reći kapulu, neko će ti staviti gumu od bicikle, pa mislim ja ne znam šta je vama java. Ako ćete doći, dođite izvući, nema vremena za razgovore, me razumijete? A neće to samo od sebe izaći? Ajde, doviđenja, Bog.